ye wo nya sia nya ya ne kan ejunye me jina be ye chan ma so de le me ne be yin juto fo ojo to no we ma gbon junya wa ke ododa le eju agbo mio we yin juto ye ekplo loli o le kplo be ne ba de fi ne mi ye wa ne be bi be kpo be fi de me so ne mi o wa ya te ma gblen be nya ye mi ma gblen ba yin fu ala foku ne mi o ba mi agblen le no me nyi to ame mi ma gblen de am gege am susu am titri alo la hwandan fiafiamo enu igome me se yesu kaka gade me eya me bube ela nyone junya ye chame de ne dogo fofo ma no me tero Yo no vilo lo we me dogbe na me sia me va gbenke pa ya valaji nko nyenye dem na nya me ne va mo jija gba na subscribe wala ke mana ma video plan me no vi ele fevere nui me ma glo nya be akpedada na ina subscribers yo plan me yo le video ma ele fevere be ma na akpedana mi hade be mi le pepede wona me ngonu na video kra cheola kwa asina ji ai da si ji na video la efia be YouTube asego mebe elon video ta ana I recommend video na mebubu oche akpa mayema akpa fele ya nyebe mafunu chonu ime ma fian video ine le popol fifila epeme towe ma posika ole kuku babia nyebe eduka me towe posika kple diamond le kuku la nyigbaji na lenku de video nwa akpo ebe video le amekedele me lavu obe yo ahesika nui ta ola fuona ega ya nyebe yo akpoga o le sika kula nyigbaji le diamond kula nyigbaji agbleple nuka kojue eyi akpacha mayo pete ko chaka jiga pletowe ya modro da sibe yo va le sika ku ya nyama mele gbogbo na we be sika le efemenami ega le efemenami vo video ya tututu de menye efeme ocholo ejole South Africa me kwe de mo jibe ma ko fia nu ene na sego mebe agbeya mere ne mi me soro na dele yovo gbo re mi anofo pe ya nyenya tepe matro mele chichi na we mele gbogbo na we bere mi afa ma chichi ore ejebe no na be de fi o le chichi gbovare mi afa la me sese nchuwe nyonu we de no de suku video ko no vai de suku nko ko ide suku yiwa vai so ale yoku na nu le to me ne mi ma ti wan kwikura che ode mi do amewa me wode no vai so ale yoku na sika le to me ta no nyeme mi ba po sika de gbedegbere ma vai koko juava no ko tractor ma ti wan we me po wo le ke ne Ghana to kadigbe ma o si na pokrokro wa egole hunre me po le wo le veme me pole wole veme chinam fine ole industry fik medibe mi a recommend mi ngule comment yete fine industry de le veme inyeve mi afi auto aw na de le magba le Togo me magba be français toto French toto o vale no le jojo ejebe mi sro technical know how na gbe na vivina mi yata me no monjiva ya takwe me va no apa dole mojire ele suku de ele suku yi vo wa dole suku ome aba no do dire mele go me se mi apa me chichiola mele go me se yo vo mele sigbolo mi va bia yi de YouTube alo yi de gogo ne ma va na va bia se nu ka oyo na be white privilege. What is the black privilege? Me na ma se black privilege definitely mia de du ko me krache me le black privilege po aba pele yo vode agbede majo ya mi le gbogbo mi na de mi antom mi wo black privilege la fe leke mi awe edoy atokuta mi antom mi wo mi afa atokuta self sufficient na be mi akpongo gbedede mi pale o le sika kwa nyanga togbe wo amesia me o chaka amesia me kwa agbele nu ple pacha mele chichina ofifla be o menya ne ne kwa cho jira na sika o alo diamond
omenya le yojira sika omenya sika ele sika che nwa ho abajire ekpode mi chibome yimenye mi ape voye oro mi ape system ye do na system ko dadebe sigbe mi awo ameya wema ple susu be ameya no me ga fa konkume mele chichina be won to de na dunu dipo de yide YouTube yide gogo na ba dina de na soro ekponu komo vivi ekpo eredudu vivi no me dina de ke na soro de vai so ale yo dina gale internet ji ya ele vevere dagbe ya mele ba bia na be unchu ne se vivi na hiare ne dole hiamere wa se veve na doku be ipe fula gbe ya me nyema to han nyepe hia opete o nyema like is long story yo pete menglore nyu comment ji glovai koko kwema ni me dibe maka me free ne maka me free de wa vuvuta dagbe ya mele didi me na me ape to ne va moji ma video na waso amedesi be do mahin ya chi anyole do kwime milano do mi do ano chome e desolme yo Yehowa esugbo ni me gbo me ga yo lo yue vo desolme yue gbogbo re esugbo sika ma ge o mana igede ma gegbe ma ge cho amede china mbe ikoga kododa yi no vire ncho albe he ikoga kododa yi no viere ime chine yo ho ya chine ho be o mede kuku na we koga ya kododa nyu ame anam albe koga kododa vore me na onya be ye koga kododa lo eto se abere ti de kareti efemegbe ya obia yi no vie yi dada lo ni no vie be leke fonama gawe me aleke de ti npo leke magbele eti npo gadele wa account me ya obe abe ekpo ga ya ome na manya ome bia se chebe fine ga choda wa ya be o nu ye jo nye be de yi no gbedoda alebe isube me o wa de na yi undodo le o gbedoda me ame fia be mana gale keke na mewe at this recent time ekpo ga le wa account me ya ko ho ga le dudu be Yehowa na yi undodo Yehowa bank account enya wo bank mi atowe ne me di ma fonu didi o ne mi di ba gbe ne vivide mi le gbogbo be mi eleketa eleho ele pando ele adaklome ele hohwe jasika yodo opete ko va lo me ko ide chevie ko ide de aneho ko ide dahome mebe wa va ikede sikan sometimes kwa me nyanu yoyo be sika me nyanu yoyo na be diamond 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 mi atoyo na de o menye ta wa pe kwa wa clear for the ya cho me ayi this are technical know how mi ape duplo anu po mi ape ngogbe no lawe no po be de leke mi awo na gbe ne vivi mi dibe mi ase mi atogbe yo ko le mi ayo me yo plo mi do yo le jide funa mi le no me mi wo audio ko do dam ma ko dade monji nu kata de kawo wo mele vale peme me dibe ma se mi ape commenter me dibe me le toji le mi ajo ele vevere ne mi me wo de kawo de no vilon elo melon mi ano foji o flimi da revola o nge jime funa mi kin liopo kin lekene makoli ya egbele no me popo leta ma jagbana vai di leta ma le nyon video me ki makoli de ko leta ma kodo be o mi va nge jime funa wela o nge jime funa mi ele ve me fifia o me yano ka nye wo jime fu yata de ko ne fon akwa tomato akoda deta aide asimi agbova akose mejawe adopin avai tro agbova. That is all. Esube ya kwenya gbe ao mi bu onye jime funa mi mpa ma twa gbobo detago o de mi ape common sense kodo o dide to o de common sense yo je mi asana mi akono agbede o de o gbele the mobile app o de code de elementa app amega le do onwere o eya mele wo yobe mi va minyon le mi ado kwime mi akpongo gbede ne nagbie Agbenuke bede. We are here to teach and our teachings will remain valid. Mi ape no fa fiare
enu me le gbogblo fifila de anu anyi tegbe menye yi ma ba fia wo menye news o efinye me hlen news o efinu yo le gbogblo enye be de agbe ne tro va ise de gbe agbe atro de yin penya yi me le gbogblo de it will still be valid aga no te pepepepe me bia dagbe na ope nyonu bia dagbe na ope unchu no vi lolowe nya no kame